Šteta što je jedan predivan dan potrošen za tako slabu utakmicu. Zagreb Rijeka 3:0, zasluženo. Idealna lopta Čeke, Vukić nije uspio. Popović u prodoru, spasio je Jurić. U 12. minuti zgoditak Sabitovića, poslije nespretnosti, ali i sreća za Zagreb. Isto tako nešto slično dogodilo se u 44. minuti. Kurtović 2:0 za domaće. U početku drugog poluvremena poluprilika za Rijeku, Hasančić. I konačno Regvar 3:0 za Zagreb. Potpuno zasluženo. U racionalnosti rezultata za domaće ne može biti bolje, ali što se igre tiče slabo. Uz najbolju volju više vam šansi nismo mogli pokazati. 2:2, Hajduk Segesta 3:1, Rijeka Marsonija ništa 1, Istra Varteks 1:1 i jučer Inker Šibenik 2:0.